non hejong Assam government na hin pen kapang dakpon akimi scheme laso scheme amen labangke nalitum laso video arlo thek ponlong ikpo lapen laso scheme ale labangke kuma atum sikilohing malabang tanalitum laso video arlo thek ponlong ikpo especially laso scheme Assam government pen kapanong pi labangke 2020 aningkan mate 2020 laso aningkan kapa HAMEPI atum hansi laso scheme bangke kapanong pilo mate especially lalo la HAMEPI tum phanlo la se detail salam la bangke klarda galam nali tum la pangso video long thek ponong po la pen video ang bong molom do news asapso nali tum arju ponigo la bangke penangan cethang iglo mate nali tum ta la so news kilang pen stame asapso chini ikpo la pen nilita nang piklang pon ikpo nali tum afan la se aprang si nilimen la bangke nali tum kadogo veda chini lo nilimen la ki Avinash Tiron la pen non kelang bom la bang tanali tum kaching honaya channel lo Karbi 2.0 YouTube channel labangso channel longjong si komane abang pu abang pinang komri milang plan ali tum kaching on pen subscribe wa ke air thekloin ali tum la sodim berik denon la pen adung het belar janda dei da kanali tum ber pondenon lala pole monon pinili informative a video mate job information la pen kapre asai a video staminali tum kechini da prai mate kelanglong da prai ya fanla tangte pada depin pen chethan pon lonang lapanali tum la screen along thek pon long ikpo ni dak nam peklang pon ikpo nali tum fan ladak lardak pen bang lan thek long le data hai nali tum stamini le jumna wong pi ikpo lapanali tum dak thek pon long po the Assam government said to launch an scheme to offer one-time ex gratia of Rs 25,000 to more than 12 women who lost their husband after 2022 or 20. Only those in the age group of 18 to 45 will be eligible for it. As Assam government penon head aku kapang dak pon tu laban ali tum dak thek ponong po 25,000 atangka anutin arlosotum icona long ludi pusida kipu stame koma abang fitum sikiloing ma laban ali tum dak chini sikinang sot labang ke HAMEPI tum mate ahemasor kachwaju atum afansi so scheme bangke kipilo 2022 aningkan pen HAMEPI atum si so scheme banga longdon chodela pen arta banani tum dak thek polongi 18 to 45 arta abang phitum an bangke dak long ikpo so scheme bangke lalo lapen the time of case essentially in the widows will be the addition to the monthly pension of Rs 300 lapen that 25,000 bangke lolong po lapen 300 bangke la bangke achiklo jonwang si a kon long chithabik po lalo it will be now to be a continuous process. I appeal to our gram panchayat especially other get lason lodak lasinon komantu pen siki chengi mala so scheme ka apply APHUTHAK bangke la bangke nali tum next update long ta long ikpola si dak kithana tengte non so chiklo 20 arni pen dak kicheng pon pola so scheme ka apply a process bangke la penili non nali tum han asap so wets ta menili news a video bang na piklang pon ikpon nali tum lang pon ingon লাভ কৰিব বুলি জনাইছে কিয়নো 20 সেপ্টেম্বৰত তেজপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰিব ধন প্ৰদান কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচী 20 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে চৰকাৰৰ 25,000 কোটি টকা অতি শীঘ্ৰে লাভ কৰিব 2020 চনৰ পাছত বিধৱা হোৱা মহিলাক ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 25,000 কোটি টকা 12,135 গৰাকীকৈ মহিলাৰ একাউণ্টত সোমাব
এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন যেটো চৰকাৰে 25,000 কোটি টকা প্ৰদান কৰিব ইতিমধ্যে যেটো 1.5 লাখ বিধৱা মহিলাই লাভ কৰি আহিছে চৰকাৰৰ পেঞ্চন আৰু এবাৰ বিধৱা মহিলাক লৈ বিশেষভাৱে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে চৰকাৰে আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে কিয়নো 20 ছেপ্টেম্বৰত আপোনালোকে চৰকাৰী ধন লাভ কৰিব বিধৱা মহিলাক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিবলৈ চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 25,000 কোটি টকা আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে কোটি কোটি টকা মুকলি কৰি দিছে 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যেটো শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব বিশেষ আঁচনিৰ আৰু আপোনালোকে চৰকাৰৰ 25,000 টকা লাভ কৰিব 18 পৰা 45 বছৰ বয়সৰ যিসমূহ স্বামীহাৰা মহিলা আছে সেই মহিলাসকলে চৰকাৰৰ 25,000 টকা লাভ কৰিব বুলি জনাইছে আৰু তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছে 20 ছেপ্টেম্বৰ 20 ছেপ্টেম্বৰত তেজপুৰত এই বিশেষ আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰিব বুলি জনাইছে 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ধন প্ৰদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব আৰু 12,135 গৰাকীকৈ মহিলাই 20 ছেপ্টেম্বৰত লাভ কৰিব চৰকাৰৰ 25,000 কোটি টকা বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে মুহূৰ্তত এক অতিকৈ ভাল খবৰ 18 পৰা 45 বছৰ বয়সৰ যিসমূহ মহিলা আছে এই মহিলাসকলৰ একাউণ্টত সোমাব 25,000 কোটি টকা আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে 2020 চনৰ পাছত বিধৱা হোৱা মহিলাক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে lapen nalitum laso anius khilang basta sabso chini ikpo tahailo lapen aku do tulang non hemi laso scheme bangladesh kali pradhan mantri awas yojana gramin labangso scheme ta las HAMEPI latuma phan pi pusi dak tok pontu labanani tum thek ponangpo lapen ason scheme da dak piponi pusi alang lila ke hai Himanto Biswa Sharma pen kaning jepon alam bangla hello la simo non ka planning a process bang nili na piklang pon on edat pon la dak pen la pen la 20 la so chiklo 20 mulam ben study pulo jong se update long lupul de nili nangli tum la so video long staminali tum thek long ekpo ke planning a process la pen kaprek update staminali tum long ekpo la hello la sin pinia video long bangel ansing ton jogjidat po themani li la so video bangta pachini nang pusini li asap so updates tameni li dak nang than pon eglo nang li tumafan la sin son komane abang phi do pulotel la pahimi pirok la 2020 jola soning kan pen pahimi pirok jola tumafan sila so scheme bangke kipi pusipu asi do pole non pen document sai hui bangke chitik et sikimelo la pen account number ai hui tunali tum chardi et sikimelo la 20 arni pen la if kai planning online ne offline ne la bange non ta update bang velang stame parne CHC announce ponlang la Assam government na hin pen jet 20 la bang so chiklo 20 pen ate la 25,000 la pen kapre son ali bangta long pon edi pusi kipulo tangte pinya video long mangla anchola la pen ali tum video kilang mesen pole nali tum like comment la pen videos kan ma share unali tum share go Karbi long adang arat tuman ta pilang nang mate pachini na tangte do me thakme kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel kilang ara do on pas tame nilihin pen KARDOM